इमेज पौदम बियंग ताबिरिब ख्वाई पुनमपु अहान मक्तदा खेत्रिमै मोनिंद्रो नतराम नोक्सरी ngasiगी मरुइब पाव मरफू सुबह नुपी लाल थौरम मणिपुर सरकार न सिंधुना पांगथोखरे मफम कयादसु पांगथोखरे माइबम दबकिशोर पुंसी अमसुंग महाकी साहित्य हाइबसिदा नोमयोइब सेमिनार पांगथोखरे लोइनना कुंथ्रा मथोई सुबह सीनियर मेन एंड वीमेन स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 ngasi होदोखरे हौजिंग ngasiगी पाव मचाताना पिजरी सही खुदिंगी पांगथोकपगुम कुमसी सहीगी ओइनसु मणिपुर सरकार न सिंधुना निताइपा चुथेकी पोस्ट ऑफिस मनाक लेबा नुपीलाल कॉम्प्लेक्स ता मरिफु सुबह नुपीलाल निंगसिंग थौरम पांगथोकतुना नुपीलाल द थवाई कटख्रबी मथौना लेबी इमा सिंह मफमदा हैकट लेकट तमदुना इकाई कुमनखरई थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जय कुमार न अथोय मिथुंग अमसुंग थौरमपु आइके थौरमगी अथोय मिथुंग वारोल द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाइकिबदा हौजिकी सरकार असिना नुपी सिंगी डिग्निटी बु इकाई कुमनई सरकार असिना नुपी की मयोक्ता चथब क्राइम सिंग अथुब मतम द जस्टिस फंगनबा सरकार न फास्ट ट्रैक कोर्ट लिंगले मसीद नतन स्टेट असगी पुलिस स्टेशन खुदिंग द अखनब नुपी की सेल हांगले हाइकी मान मखा ताना फोंदोकपदा मणिपुरी नुपी सिंग लेबाक असगी तोवान तोवान बा फील्ड मांगजिल थारकबदा चौकथोक चबक पोई मणिपुर की तोवान तोवान बा सरकारी लोइसंग सिंग द नुपी सिंग टॉप पोस्ट कया पाइरी मणिपुर की नुपी सिंग लेपाक असगी ओइना माइक्रो स्मॉल अमदी मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस द टॉप ओइरी मणिपुर की नुपी सिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस द चाद यांखैनी मसी नेशनल फिगर द कंपेयर तौरबदा चाद कुन कुंथ्रानी हाइकी हौजी पांगथोलिब नुपी लाल की ऑब्जर्वेशन की वेन्यू असिना मियाम द खुदोंग चाथब कया थोले सरकार असिना मथंगी चहीदगिदी अतोप मफम अमदा नुपी लाल ऑब्जर्वेशन असि होंगनब प्लान तौरी हाइकी थौरमपु की वारोल द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जय कुमार फोंदोखिबदा मणिपुर की नुपी सिंग नेशन बिल्डिंग हाइकी थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर लुचिंगदुना थौना फबी नुपी लाल द थवाई कटख्रबी इमा सिंग मफम द हाइकट लेकट तमदुना इकाई खुमनखी थौरमग मरी लेना नुपी लाल मेमोरियल एसोसिएशन अमसुंग नुपी लाल अमसुंग कोंगजोम वार मेमोरियल सोसाइटी अपुनबा आर्टिस्ट सिंगना नुपी लाल की ड्रामा उठकी थौरमदुदा कैबिनेट मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह चीफ सेक्रेटरी डीजीपी सिविल एंड पुलिस की मकोक थोंब सिंह सरुक याखी थौरमगी मांगोइनना ngasi अयुक नुपी लाल निंगसिंग लमजेलसु थाकी हाइरी मणिपुरी बॉर्डर टाउन मोरे की इमा कोंडोंग लाइरेंबी हरावबुंगदा मरफुरक सुबह नुपी लाल निंगसिंग नुमित थौरम नुपी खुनाई चौखट लमजिंग लूप खा नोंगपोक अपुन नुपी लूप मुस्लिम वीमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन माइनॉरिटी वीमेन डेवलपमेंट सोसाइटी इमा लूप मरीना सिंधुना ngasi पांगथोखरे थौरमगा मरी लेना मोरेगी मैतै लेकाई मंगागी मियोय कयाना नुपी लाल की थौदोकता लेखिद्रबी अथौबी इमा सिंगी फोटोदा इकाई खुमनब उत्पगलोना लेसु कटखी मणिपुर अमदी मपान लमगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पांगथोकनरिबा मरफू सुबह नुपी लाल नुमित निंगसिंग थौरम ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदसु पांगथोकनखरे थौबाल की निंगोंबम अपुनबा नुपी लुपना NIYC NYPC NUYC अमदी SDC निंगोंबम थौबाल को समनदुना निंगोंबम सना कैथेल द नुपी लाल निंगसिंग थौरम पांगथोकतुना मतम अदुगी नुपी लाल द थवाई न पंथा पीख्रबा इमा सिंगी फोटोदा मियामना लेकतुन इकाई कुमनब उठकी ngasi थौरमदु द थौबाल कॉलेज की प्रिंसिपल ओक्रम चाउब देवी थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 11 की काउंसिलर हिजम जमुना देवी थौबाल निंगोंबम मैरा पाइबी की सेक्रेटरी थोइबी अमदी लेकाई अहल नोयन देवी न अथोइब मिटुंग सिंह ओइकी थौरम की सरुक अमा ओइना अहल सिंह इकाई खुमनबु उट्टुना निंगोंबम की अहल ओइरबा सिंह निंगथम खुदोल ओइना कंबल सिंह खुदोल तमकी अमदी नुपी लाल निंगसिंग लमजेल अमसुल थौबाल निंगोंबम अमदी तोंगान तोंगानबा मफम दगी इमा सिंह सरुक यादुना पांगथोककी निंगोल क्लब हैरोक नसु सिंधुना हैरोक पार्ट 3 चंप्राथोंग मनिंगदा लेबा क्लब असगी संगलेंदा नुपी लाल निंगसिंग थौरम पांगथोककी
Tarmaduda Coalition Against Drug and Alcohol Kada Manipur ki President Hizam Priyokumar na athoibu mitung Ningol Club Hairoki Secretary General Sophia Khundongbom na thorom mapu amadi Laistram Ito Senior Citizen Hairokna akhano mitung oina saruk yaki Writers Association Kaksing na sinduna Marfu Suba Nupi Lal Ningsing Thorom Pangtok Pagalonena Nupi Aibasing gi Saireng Saiden Nabagi Thorom Ama Ngasi Kaksing Chumnang Daliba Representatives of Lois Role gi Mipun Sang the Pangtok Kray Tormaduda L Joy Chandra Thabaktagi Potharaba Manipur University of Culture gi Register Amasung Hanagi Zen Manipur Dance Academy Imphal gi Director na Athoy Mitung Naurim Amuyama Vice President Writers Association Kaksing na Thormapu L Upendra Director Zen Manipur Dance Academy Imphal P Nimai Advisor Writers Association Kaksing Amasung Padmasri SS Thanil Thabaktai Potharaba Zen Manipur Dance Academy Imphal gi Pradhan Guru na akhana mitung sing oina saruk yaki Thormaduda Manipur State Kala Academy Awardee SS Tombi Machana Lekhidabada minute ani tumina leptuna awaba phungdokpa aiba singda piba chahi gi pension aiba Sri Lekhakta Kusinaba Nupi Aiba Sing Kaktagi Saideng Saiden Nabana Chingba Thorom Sing Pangtok Pana Thorongi Bapunga Saktam Sing Oiki Amoromda MMRC Amad Unity Park Kambok Nasu Sinduna Ngasi Marfu Suba Nupi Lal Ningsing Thorom Unity Park Asigi Mipun Sang the Pangtok Kray Thoromadu the MMRC and Unity Park Chairman Kundrakpam Manjar Mangang John 3 Thobalgi ZEO Oiriba Aramam Anil Kumar Kangabok Zilla Parisat ki Hanagi member KH Kumari Kangabok Kulakpum Lekai Digi social worker KH Pujari Amasung KH Ruhini na president member sing oina saruyaki Taromadu ki saruk ama oina MMRC and Unity Park Talaiba Napi Lalgi Asaba Murti da chairman manager Mangangna Luchinglaga Miamna Laisu Katre Kai Kunu Utki Nupi Lalgi Maramda Akang Ahi Sina Wangang ba Amadi Nupi Sing Tagi Oiba Chafu Tugaibi Changdam Nabana Chingba Pangtok Pana Thorom Adugi Mapunga Saktam Oiki All Manipur Press Association Ampa Linkat Kibathi Yankai Changlakpa Amadi Nupi Lal Ningsing Numit Kamari Lena Ngasi Wangbalgi All as Home the Leba Al Laman Singda Kodol Tamduna Yai Pamangol Nizakray Wangbal the Leba All as Home the Pangtok Kibat Thormatuda Ampagi Vice President Dr. N. Sarachandra, Vice President L. Manjit Sarama Amadi Executive Member Hopping Tuitungna, President Member Sing Oina Saruyaki. Tarum Aduda Wangang Bada Dr. N. Sarachandra Hai. Association Asi Linkat Kibagi, Zayang Kai Pau Pabagi, Lakliba Lisingani Kungi November Kuntaruk Pauba, Sahi Amachumna Pangtok Kadoriba, Sana Pudong Bagi Torum Asigi. Ahan bat tha sida nupi lal ningsing numit thoronga mari leinana aikhoi gi ahal laman singda kurumjaba phangba amadi yaifa mangol nijaba phangba asi laibak yamna phabani toromadu loisilakpada home da leiba ahal yankhai romda achamba khodol tamki loinana chaklein amasu chaminaki Kaching District ki Waikong Police Station manung chana leiba Kaching Kuno College ground da Naha Amagi Asib Haksang Amalam Lehari Asib Naha Adu Kaching Kuno Katil Kaidagi Kumuksam Rakesh Saikun Apopa Kumuksam Sursan Kawi Mark Hauzik Kaching Kuno College Geography subject of first semester Tamduna exam Tariba Mahiro in Hari Mahangarang Mayumdagi exam Tana but Toki Badagi Hanjilaki Dabani Hari Mahangarang exam di Taram Kihari Asib Haksang Adu Ngasi Ayupung Tararom Tarakpada San Punba Lakpada Miwe Karana Kaching Kuno College gi Sanabungi post panakta Asibakchang adu lairam thena kibani Asibakchang Waikong Police na lokot kre mahakam dono siram kibano haiba adu chapchan khang mangamdri Health and Family Welfare Minister L. Jayanta Kumar na Tenopal District ki Khangat Laba Staff Nurse Kunda Anmol NM online tablet janto kre haiba Anmol tablet asi Ngasi Deputy Commissioner Tenopal Office Complex the Pangtok Patharomda District Asi Tuan ba Subdivision Singdagi Khangat Laba Nurse Kunda Mobile Tablet Sing Adu Yantok Kebani Taromadu the Health Services Manipuri Director Dr. K. Rajo DC Tenopal H. Rupachandra IAS SP Tenopal District Police TH Bikramjit
Deputy Director Health Dr. Pravin Singha, Vice President BJP Manipur State Benjamin Mate, Tenopal District की CMO NHM की official सिंह, health staff, nurse, village sip सिंह सुसरुग याकी मणिपुर दा ILP चनहनब मतम सांगन खोंगंग चंगसिल लखिबा Federation of Haumi की President Sapamcha Jadomani bu ngasi nungtil Manipur Press Club da We Support ILP na lay paring huktuna haraw taram okre Tormadu da Jadomani na fungdo kibda ILP ki iho karam na horok kibagi hayraduna English ma chamapan yankhaigi November 19 da matamdu ki Commissioner Himat Singana lamdam asidagi ILP lokthokke masigi matung English ma chamapan merfudra da Poramlen Koba Organization Linkatuna Mang President Oiki Masigi Tungda Lakidaba and Biseson Amuk President Oiduna ILP Tanaba Kongjang Chataba Horaki Jirigi Chabagangi Ekar Merfunitorum Chauba Lam Ama Kolkatagi Mitop Amada Pitok Pada Poramlena Matam Chanakal Hoki Matam Karalerga Poramlen the Yoribasing Punahonaduna English Matamapan Merfudrada Ipsa Linkatki English Matapan Yankagi November 30 Kiba ILP Hingat Hanaba Kongjang Sangsin Bahuki Masigi tung English ni sumna mangada friends siam dun ILP kongjang sang tharaki English ni tara humdoida ILP demand committee convener oidun kongjang chataki civil society organization sing punsilaga JC ILPS linkatuna kongjang chataki masida assembly da Manipur protection bill 2016 passed out sathariba parliament ILP sana hanbagloina gazette thokre karimba English sing machama panyakhai Mathoida base oirpa tarabadi masigi mamangda leirakhiba mitopsing indigenous people oirgani hana laurgani hojik thokliba gazette asi oirgadi aikoina potchagi mamal lepcharagani haiki North East region da leiriba yellow mi singi apambagi mayokta India government parliament ki Lok Sabha amadi Rajya Sabha ki mifamna Citizenship Amendment Bill 2016 passed out Youth Action Committee for Protection of Indigenous Peoples YACPIP na akanomong the condemned torkli committee asi president thador pulcherol amada pallibadi miya mamadi mikhal da mai paktuna member oiraba mioi kayana bill asigi mayokta leptuna bill pass to bidana ba hajarabasu CAB pass to kibasina malayam da democracy chappa khwaidi chawal leibak ni haideba India da elected dictatorial system leiba juk amok lagadra haibagi akiba leire Citizenship Amendment Bill asina North East region da leiriba yellow mi singda yamna serious oiba impact pigani haiba khangdana North East ki MP singna CAB support tawbagi thongbusu committee na condemn tawi aduga CAB gi mayokta kongjang sangsin khiba civil society organization ama oiriba manpack pusu makogi kongjang soundhanduna lamdamasigi miyabu apangba sekibagi damaksu condemn tawi Committee asina Manipur da inner line permit system chanaba budi taram oi adubu ILP chanari haiduna haudik CAB chanabagi Tripura amadi Assam da akan irang tawringeda harau tayama pungdokpadi asingba khongthang ama nate haina lawi aikoina Citizenship Amendment Bill 2016 gi system asigi mayokta leptuna lantheng nagadabani loinana aikoina elected dictatorial system gi mayokta lepkadabani hairi Iramdam Khorzai Apan Balub Manipur Hianglam Wabgaina Sinduna Maibam Nabakishore Punsi Amasung Mahaki Sahitya Haibasida Nomagi Oiba Seminar Ama Hianglam May Lekai Daliba Maibam Nabakishori Sangai the Pangto Kray Ngasigi Tormudu da Professor Nomaitem Tombi Hanagi President Manipur Sahitya Preset Infalna Atoi Mitung Dr. Jodatan Sanasam Member GC Sahitya Academy Ni Delina Akano Mitung Amasung Taunawjam Ngoba Singa Vice President Ikhalna Tormapu Oina Saruk Yaki Torumgi Saruk Ama Oina Oza Guru Okchabagi Torumda Hoidrom Bihari Singa Hianglam Amadi Ketrimayum Mongol Singa Kakchingbu Oki Torumgi Makha Tarakpada Maibam Nabakishor's Special Issue and a Seminar Papers Book Athoiba Mitung Ponki Ngasi Torumgi Ayuki Sesanda Dr. Jordan Sanasamna Moderator Oiduna Maibam Nabakishorgi Punsi Amasung Tabak Haibasida Dr. Sanasam Nabadip na Sagnarib Aiba Maibam Nabakishor Haibasida Dr. Nomaitem Pramodini Devina Sri Maibam Nabakishorgi Sairol Saita Sairengda Mijing Ama Haibasida Pukramam Kunjona Amadi Maibam Nabakishorgi Ningam Houdraba Amadi Atay Lila Singh Haibasida Dr. Makhon Mani Mongsaban Se Singh Patoki Tharomgi Nungtilgi Sesanda Professor Nahapam Aruna Devina Moderator Oina
पांथोखिबा नुथिल सेशन अदुदा नैनरोई अमा ओइना माइबम नबकिशोर हाइबसिदा डॉक्टर चिरोम राजकेतन सिंहना माइबम नबकिशोर वारी मचा थमोई मरी द मियेंग अमा हाइबसिदा आमोम सरजोबला देवीना अमदी माइबम नबकिशोर की वारी मचा सिंह द मियेंग अमा हाइबसिदा डॉक्टर एच रोयबला देवीना चे पाथोखी ngasi thormaduda athoiba mithung warol pirduna professor nomaithem tobin haikibada ngasi asiumba iramdam khorjai apun malop ikhalna sinduna maibam nabakshor singa punsi amasung mahaki saitya haiba nomai oiba seminar ama pa thoktuna maibam nabakshor special issue and a seminar papers book phonglibasi aibasing mupuning thawat pibani amadi oja nabakshor hal oirabanina asiguba oja nabakshor gi maramda seminar paper book phong basigum naha oiribo aiba singidi phonghaningde ozan nabakishor di ahal oirabanina tungda kayam kuina I khigadage tambangam dabrina akaiba leiti naha oiribo aiba singidi asiguba makoi punsi gi maramda phongbuduna fashion lomda zakigani hairi writer tu gi anuba style la aroido ba writer to establish tawraba ahal oraba mamun pharaba aiba mo oridi magi maramde yare anuba like irkado leitaba anuba style la hondokado leitaba establish well established measure oraba mamun pharba aiba adugidi tawbe yai je munna kanabiyo now ni ba mag suman to ge hare di fashion time Citizenship Amendment Bill 2016 not is the chanaba yaroi haibagi shut down ni khongjang manungda Jiribam District Police na fajin keba MSU District Committee Jiribam amadi MSF Jiribam District Committee Satra Luching Bataru ngarang court putholaga judicial custody da thamkiba asigi mayok tangasi Jiribam da wakat mipam phangpre ngasi wakat mipam da saru yakhibi MSU District Committee Jiribam gi Vice President Mutum Malem Chanu na phungdo khibda fajin khiba mahiroi sing condition amata yawdan thador kadabani makoina shutdown manungda hingsa gi thabak amata su chathakhiba leite haiki ngasi integrated check post ta leiba immigration ki team na aron ba mawong da mioi khara chathok chachin tawgani haina akakna pau uma phangbadagi Indo Myanmar Friendship Bridge maya da ngaiduna leiringai da Nepali nupi taruk passport ta moregi immigration ki sil asaba namsillaga narol da Indo Myanmar Friendship Bridge lanchinduna Myanmar changlam gadabadagi immigration team na nupi taruk adu wang pong chatharba tungda makha taba ain yoiba thabak lakhot naba more police station da kosna kre hairi mamang da su asigumba thodok sing thokibagi pau su laikhrabani masi khakta natana human trafficking ga mari lenaba mioi kaya amasu passport paiduna changlabra haibagi chingnaba chauna leire hairi Sena Athletes Organization Kaksing Wairi ki President ki Phampo Biramba Kaksing Wairi Senapati Lekai dagi Naurem Birbal Singhana chaliba tha December ki haukiba tang mapan ningthau kapan mita lekhidabada club asigi executive committee ki mifam amangarang December tang 13 de phamduna awaba phungdokhrei mifam aduda saru yakhibasina minute ani 2 minute leptuna lekhidraba ki thawaina isor ki khoyada santi oina leirunaba thoni jaki loinana lekhidrabagi imung manungi awaba su saru yari haina Sena Athletes Organization Sau Kaksing Wairi ki cherol aman phungdorli Lok Sabha amasung Rajya Sabha da Citizenship Amendment Bill 2016 pass tawkhra matungda madugi mayokta horiba iho Assam gi mafam kaya da kankhalakli Assam gi mafam kaya da internet service thingjin khrei police ka protesters singa yamna kan khutthoknaki protester ki epicenter oiba Guwahati da ahan ba matam kaktaba curfew thamjin khaba tungda atai mafam singda su curfew thamjin khrei protesters singna Assam ki chief minister Sarbanand Sonowal amasung union minister Rameswar Teli gi yum singna thamjin khi personal humudran saba army ki kalam manga Assam gi mafam kaya da thajin khrei hingsa thoktuna irang kan tholi marakta Assam sarkarna Guwahati Police Commissioner Deepak Kumar gi mahutta IPS officer Munna Prasad Gupta da silan khrei Assam Additional General of Police Law and Order Oiriba Mukesh Agrawal bu transfer tawkhrei mahaki mahota IPS officer GP Singhana motion khrei Prime Minister Narendra Modi na Assam gi miyam ngasi ayu haikibada Assam gi praja singna kiningai leite nakhoi hak kanana sumun balek ngamde Assam gi orakliba phibam masida air service kya cancel tawna khre hairi
यामना कुइरेबगी ममांगदगी इंडिया अमसुंग श्रीलंका लेपाक अनि असि नुंगसी सानना इंगना चिंगना लेमिनरली हाइना श्रीलंका दा इंडियन गी हाई कमिश्नर ओइरेबा तरनजीत सिंह संधुना फोंदोखरे वाफम असि श्रीलंका की कोलंबो दा पांगथोकपा सेकेंड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सोशल साइंस हाइबा थोरमदा अथुबे मिटुंग ओइना सरुक याकिबा तरनजीत संधुना हाइकिबनी इसंग संगलसी हाइबा मोटो असि इंडिया अमसुंग श्रीलंका ददी अनोबा अमा नते ग्रीनर एंड क्लीनर प्लानेट अमा ओहेनबा लेपाक अनि न थबक लोकटले श्रीलंका दा सोलर प्रोजेक्ट कया लिंकटनबा इंडिया ना $1 मिलियन चामगी मतिंग पिगदौरी हाइरी नुमित निनी चथगदबा सिंपोजियम असगी थीमना डेवलपमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी हाइबसिनी सानबगी पाव मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन की मियंग मखादा खा मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन सिंधुना 31st सीनियर मेन्स एंड वीमेन स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 असिदगी लामैदोंग प्लेग्राउंड हौदोखरे पेंशन चैंपियनशिप असि हौदोपुई थोरमदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल एसपी लुनखोमांग खोंसाइना अथोइब मिठुंगलेन इंस्पेक्टर वीआईपी सिक्योरिटी वाई जॉय कुमार थोरमपू अदुगा मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन की सेक्रेटरी डॉक्टर जी.ए. इबोपिसक शर्मा अमदी सुबेदार रिटायर्ड सुबेदार मेजर लेटान थेम थोमबा अनीना अखन मिथुंग सिंह ओइना दाइज फमखी लालिबा तंग तरामंगा फावबा चथगदोरिबा 31st सीनियर मेन एंड वीमेन स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप 2019 गसी मैचिंग मनुंगदा 70+70 MTS रिकप वीमेन दा साईआरसी की TH सनाइना अपुनबा स्कोर चाटुक सुमना मरी फंगदना फर्स्ट साईआरसी की लुनमिला फुंगसोंगना स्कोर 453 फंगदना सेकेंड अमदी ARAC की विद्या कुमार स्कोर 455 फंगदना थर्ड ताखरे 70+70 MTS रिकप मैंडना ARAC की TH सनातोमना स्कोर चाटुक निफुमरी फंगदना फर्स्ट ARAC की N सुभाषचंद्रन स्कोर चाटुक निफुनिथोई फंगदना सेकेंड अमदी NSA की अकोइजम अमरजितना स्कोर चाटुक कुंथ्रामरी फंगदना थर्ड ताखरे अतोपा कैटेगरी 50+50 MTS कंपाउंड वीमेन द साईआरसी की P लिली चनुना अपुनबा स्कोर चाटुक हुमुद्रान थोई फंगदना फर्स्ट SS मनोरमाना स्कोर चाटुक उपुमापन फंगदना सेकेंड अमदी M रूपन्ना स्कोर चाटुक हुमफुमदोई फंगदना थर्ड ताखी 50+50 MTS कंपाउंड मैंदना USC की M विक्रमना स्कोर चाटुक हुमद्रान पान फंगदना फर्स्ट ARAC की G रॉबर्ट शर्मना स्कोर चाटुक हुमद्रा तरेट फंगदना सेकेंड अदुगा USC की RK प्रियोबर्टना स्कोर चाटुक हुमद्रा मंगा फंगदना थर्ड ताखी ऑल जिरिबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड चथरीबा 33 सुबा TH राधामणि मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट 2019 की गसी सानकिबा मैचता PFC ना JYC बु गोल अनि सुनोदा माइथि पीखरे हैंगी मैचता इचेल क्लब दिबोंगा FC कगालुंग न्यू अलीपुर का सानगनी ngasi मैच अदुदा PFC की सानरोई पाउलेन लालना 33 सुबा मिनट गोल अमा लेंटिन सेम अकाना 63 सुबा मिनट गोल अमा गचंदुना PFC ना JYC बु गोल अनि सुनोदा माइथिबा पीखिबनी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुहना पेजरे मरिफु सुबन पिलाल थौरम मणिपुर सरकार नसिदन पांगथोखरे मफम कयादसु पांगथोकनखरे माइबम नबकिशोर पुंसी अमसुंग महाके साहित्य हाइबसिदा नोमी ओइबा सेमिनार पांगथोखरे लोइनना 53 सुबा सीनियर मेन एंड वीमेन स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 ngasi hongdokre ngasi gi damakta ti image paudam pijaba matang asi losinjare miyam amukana khurumjari